saski hi Mizoram ma choni nangpon ilo sha thau karinga political level a po debate in hial na hi tam em mane chulai a chan han zo chakan du chu saski chungchanga hian hei Mizoram chon tu na hianin masona na tho na capital expenditure lambi kan soi pichon saski hi kan in nga na lian tak hi ani to maya state dang te hianin engtiang taking e saski hi hetia ang thau hian an ron buai pui nan ron ngai ven ve nang mani khata po khan zo bel du chu kan ne recommendation chungchanga te point enge state sarkar ta na thanem bi ngai pui na le an sha tura han du de ubi ki neem kan kalsan ma in se sarkar ta po kha beng war thakin kari ti chona ni le saski po khan kan le zo ya ga he saski hi helai kai mani state chunga po kan soila sat em chu lei ba ti tam tu hi ani ve na chen hi a om ta a hey common language mizo tong hi tuna e schedule tel theina turatan kan state assembly ate po official resolution hi pass ania enge he chung sang te engtiang ta ka poi mo ne nge ni in ngei lo thira tin khulam ministry lam panga central ministry lam ho tuin lo ni na te impui thei dan te o ma ngem kan video lo thlir tu te in zawain chi bai ole tun tuma chuan zone tina interview nei pu Vumlunmang Vualnam IAS kha paro pui deuh mai kha interview kan react dona engchen nge kan rek ngo ka hre chi lowa amai ro chu an chanchin roin zo chho te po an nei tura ka ringa kumsom ni palia IAS ni thei ani apu Vumlunmang Vualnam hi paro pui takania tuna hian kumsom rukle kumsom nga le pare chobor velte ani ve meka chungte chu ni hanin kom phot sela zorin ne hinte te ne hintro ti chuan rem chang lai te kan tla japanga soifia ngai lai te kan soifia chotura te po ngai la thome zone chung ko te chi bai kan bu ka che u ton chu ma hian hei mi chuanom tak mai kom tur kan ne ya hun tha tak mai kan nei the kan lom ma Vumlunmang Vualnam ania IAS ani hi tuna hian Ministry of Finance Department of Expenditure a hian secretary ni lai mek ani mani maya pharta union budget sang ni somni baruk sang ni somni pasari boy pui tu te jingami kha ania national media ate po kan lo mu in karinga kan union finance minister P Nirmala Sitharaman kai izaveng tu te po kan ti theng chu an team thalak te po kha kan lo mu in kan ringa kan zo fa ten kan chuang a hei aizol aron kalrem chang lai kan nang fu lo maya chu ti ruale ro chuanin hun hi a chep ya tun tuma po yan hei appointment eng mo poi mo tak an ne chu mi kara chuanin hun min pe thei hi zo ne te kan lom ma kan interview po kan du angle kan ngai poi mo ang song te po kan in zot kim lo ani point hun rem chang kan la ne le zel thei tura ngai taila ama sa in ka pu chi bai le kalome zone te hun min pe hi kan lom tak zet ani ti kha kan soi le duwa ti chon ka han tan ngal mo pe la soi tak in hun te kan nei tam lova hei zo fa zo na thak jinga hianin I posting shim hi abikin hey apoi mo pol hi ichangzel me ministry a hian I central posting in eto ho hian I posting history hi atlang puin khong ai min shil zoi thengem posting history tia chuanin I IAS cadre basis sakal kan ne Manipur cadre kha ka home state ania wang khanin ka lo thlanga chuan chanpo ka lo changboka chuan re yang fu kha Manipura chuan ka thoka chuan central a hian karon chuak thina karon chhuak ma sak chuanin Ministry of Finance Department of Economic Affairs khanin deputy secretary ka thoka chuan state ka kira chuan karon nomle khanin nenglo Ministry of Home Affairs joint secretary karon boka chuan karlaka USA World Bank khanin executive director office advisor appointment post boka chu po chu central government of India posting ania chutiang chuan Delhi te le Manipur le tuna ka soi Washington DC chuan ka lo post o thin ani ale atira kha kan lo soi lawa 1992 batch Manipur cadre kha in ne tro ti chuanin ani le World Bank te khai soi kha te phoka inzo zu ya cha ko manaki na huna chuanin kan inzo chhotura ngai ta ela I mi puino puipon an sha cha kan rin chu hemi nangma ni posting hi central a hianin tu nge a determine tu ti lai hi khonga yin min shil them kha chu hemi Department of Personnel and Training khan nita anni englawa chuanin an minister poma chuan appointments committee of cabinet an chunga khanomta chumi chuan hetianga officer central government ron lu tura joint secretary le chunglam ho hi khami cabinet committee chuan anena chuwang chuan anni zong khati tura ni mayang a department po poimo chuan appointments committee of cabinet prime minister in a chair
chu mi sub committee po chuan an en ta mo an ni ka final authority an nia chu wang chuan an ni khami level pani khani berana ti chuan hei Ministry of Finance noya po henin department sang in oma ti chuan nang ma kha Department of Expenditure kan secretary ni ta adang po kha inzo zawa cha ko ma se hun kan nei tlema wangin expenditure bi ka khanin han in concentrate tela Department of Expenditure chu minol point kan sha thiam dan turin engber nge in tho ti kha chiang zo king khongai min soi hon sak them Department of Expenditure ho dewa soi chuan in expenditure charom tur zonga te en diktu kan ni maya chumi chuan in a specific zok dewin soi tur ni taila hey central government in scheme tharte an ron siam turte ani lo le project thar an lak turte example turin soi taila tunma chuan hey jal jeevan mission te omta chuan mg narega ti te omta le dang khatianga scheme thar nrhm help lama te pomta chutianga scheme ho kha a final approving authority chu cabinet anni amount alena wangin ma se khami cabinet a thlen ma a low end diktu saprom chuan appraisal kan tia chumi appraisal ti tu department chu ki ni kan nia efc committee kha kema secretary expenditure hian ka chera chuan khami aron present to department rural development ani chuan secretary rural development le a team te khan ron kala ani lo le tuna drinking water te ni kha chuan in a secretary le a team ten ron kala chuan appraisal kha kan tita chuan kan recommendation dungzui khan in cabinet note ten siaman putapa chutiang bok chuan in project te po hei railway project te kan soya heng heta po sairang express aron larang viawa katianga railway te po in project an ron siam don khanin ani lo le highway te po he highway shan te nhidc na tho te nhi te point katiang project lian chin cabinet apek lu turang chia kha kenin kan lo appraise master train ani chuwang chuan expenditure lamzong chuan pathum na pasoi tel taila central government na post creation lampang manpower lampang zong po kha a central level a chuan ke ni lo en ani ale ta khan zo nan lu bel le ma khanin at chanchin kha aron soi kha kaduai na details lo de le ka voina kalawena chuan pu Vumlunmang Vualnam hi kumsa ka ko somruk le pariat July ni somnia pianga IAS khan kumsa ka ko som ko le pahnia luta akum tanga chu chun kum somni le pali ani vel khanin IAS khanin alutina ni achuan om khop maya ropui khop maya ti chuan IAS hin turen kum som thum le pali vel alo service vel to amaron soen khan Manipur kedar ani ti chuan tuna hin ama hi kum som nga pariat chobor vel ani ngin sarkar kuma tanga te chuanin kumsom ruk pathum vel hi sarkar pension te lo ne kumsom ruk le pani te chu te ni wang chuan dan tlang pui chuan service kumnga borvel bak hi anei to lawa mai ro chu central sarkar la mena la ro inon le andu te ka chung kha chu central sarkar lam thu te po lo ni ta ser ti chuan thiam na lama hi bcom accountancy ani ati chuan ma public policy ani bok ani ti te po kha an soilang ta ila china ren oma Manipur hian sarkar na atho to chuan commissioner of health and family welfare te le director of transport te kha alo thok to boka ti chuan amaron soeng khan additional secretary in ministry of finance kha aron thok to nuwa joint secretary in the ministry of home affairs khan joint secretary aron thok to ti chuan world bank khan advisor in a thok to boka chumi lo le chuan ama khandaron soikim lova secretary in ministry of civil aviation hianin alo thok to august ni somthum pakasang ni somni pathuma tanga april sang ni somni pangatleng khanin alo thok to chung te chu ani atun din hmuna hian country thawang khan secretary khan oma department of expenditure ministry of finance ani hi april sang ni somni le panga tanga atho tran kha alo ni le ta ani tichuan tuna ron soichina khanin nia adin mun chan he poimo trin khop maya sumle pai lama mithiam ani je te po alang department san to central phechonin finance lam pangkha aron ni de uzar zar maya na chutilai chonin ngening afak om hle mizo te tan po
zo na thla kan ni hrim te hi chuan om na lai a tam tak te po oma chumi ni ruala in ngai poimo lo le in ril ru om lo de tura karin maro chu kalo bank kon si kan soi du a mi pa hi ti te ang trong chini chithum nal tak mang thei hi ka an trong hi an nem tlang pui apa shak lo apu Vualnam te po hi trong hi chen kata chuanin atuai o lek don ti ponin soi du mai the amai ro chu trong engzat nge thiamang te khan ngai to taula chu ta tanga thlir chuan trong thiam hnim reng hianin an trong pakhat hi engning room deuh hrek ro ka te deuh hrek ro ka man hi aum tam lo tlang puya mi pa hi mi pa hian ani le zual mai chi chuanin alang sar lo mi pa hi lo chi kula sap trong nen hindi te ponianga English Mizo te bo mar te poninga tuna pu Vumlunmang Vualnam hi zomi ani a zomin trong an neya khateng te nena ngai to chuan a trong kha a pa shak lo te poino tin kan ring te lai kha akan han sei fiat tel te po ni sela a thange ani le mi no pui pon an sia chaka ka ring kan zo du chu hei sang ni som ni panga changin ni join ta tro to na Department of Expenditure be khi engti thang kha khongai April la changin ani a ti choi atung khannanin I thonwa union budget sang ni som ni prok som ni pasari kha in han pharta ni kha in thalak te po kan lo mu a ta chanin mi tam jok pon kan sia chaka rin chu hei India ram ang economy lian lutuk mi pui tam lutuk I sum man tur budget han ruam man chu eng ang tak niang muti hi kan cha kan ni chulai a chan union budget in ruam man hian atlang pui February a pharan ni tlang puya eng tika tang hian nge in lo boy pui chana khetla in boy pui dan tlang pui kha azong zong chon soi har ma se kan sia thiam thei tur chin kha khongai mi she thengem central government a try em pakhat chu I system kan ti don emni procedure hi I thatak tak le fel takarem fel sa hi alom deuh dapa chuwang chuan for example hemi budget siam na hianin February 1 a finance minister in aron present tura siam na process hi heta bi October vela tangin kantrana previous October atang khanin chu mia kan ti ma sakber chu department tin hi anni scheme omzong anni budget omzong a kha October kan ti kha chuanin 30th September a khanin half year financial year kha zo chia chu mi 30th September an expenditure trend tian ron kenga chuan next 6 months an man tur an projection te po an ron hisab han ron kenga chuan engmani scheme tharom chuan chu mi scheme thar implement na tura anin prepare na vel te mo eng tiang in nge an nom ti tian ron chuan chu tiang chuan department by department in October vel hian kan trana an secretary te an financial advisor te an local chuan an trend of expenditure te kan enta I chumi tung zui chuan an budget tura kha kan lo I siam trana mo ti khan akal chowa October November chuan chu a budget le a number lampang nita sela ale lama he union finance minister in 1st April aron chiar chua trin budget speech kan ti hi a preparation process dang pakhat a parallel lang dewin akala chu Department of Economic Affairs in an mashuaya an secretary hian chu process chu a leader chuan chu mi process a chuan an ni point industry group ten ko ho thina economist group ten ko ho a ani lo chuan hemi sector shan expert ten ko ho a ka tiang khan an ti puya an suggestion te le tun ma loin siam to sa scheme te an analyze ati khanin enge hemi tuna budget thar ronom tura hian initiative thar lak turemo siam that tur ti thega ti khanan lo ani point an lo eng lo ve tran ta ti khanin a number le a budget provision lampang keinin kan lo ena chuan an nin ni a budget speech lampang le revenue lampang adang pakhat om le boka income tax te custom duty te le dang lo hisab le lo plan lo siam ti khan teamwork tak zet ani ani le hei tuna kan union finance minister P Nirmala Sitharaman hi pui tak mai ania kan che thewanga budget union budget po ani aya phartam hi anum lawa record asiam ta a anwaya tho hi enge experience changin ama hi imu dan te po toy the angin sha da van cha kom ni experience thatak ania hei tun tuma present hi avoid kwana ni to a isoyang khanin record pakhat po nia chuan ani hi pi academic background te po
อัตราชวนหัทอปุยนวมครบไหมมีregion ชัน needs and requirements ที่จะเทียมมาชวน sector ชันเตปอคำมีกลุ่มกว่าเดี๋ยวทว่าจุ่มกว่าแล้วติชินตัวนี้วางเฮียนินอาชีพยังทราบอันหัวยทออันหัวไม่มันนี่แต่ข้านินก็ดูไอ้ข้านินสวยอย่างนี้สวยดีเทลเราเดี๋ยวเล็กกัน finance minister Nirmala Sitharaman จันจินขตัวเตะหันกระเจ็บเล็ดไตแล้วนี่โอกาสที่สมปริสังกัดกุศลงาเล็บกัวเพียงอันนี้มาดูไรนัตมิลนาดูเพียงBA กันที่ Bachelor Degree ฮีSistha Lakshmi Ramaswamy College ที่รู้Chirapalli atangin Azova tichon Master Degree hi Center for Economic Studies and Planning CESP atangin Azova MPhil in Economics hi International Trade Department of the School of International Studies atangin Azova le tichon kumsang ni som pahni khan Gujarat Assembly election khan pu Modi akan Prime Minister Nita tepo hi alo pui to tichuan politics sa khana ron lu chove ta kan ti dom miniang aron thantlin te han nia MP te sang ni le som parwa te aron lu chowa ti chuan sang ni som pasari tanga sang ni som pako inkara khan defense ministry kha aron enkol kan la chowanga sang ni som le som ni chowa covid aron lar aron len po khanin ama hi covid 19 economic Response Task Force in charge atang khanin ruat khani nge ti chuan sang ni somni pani MP atan Rajya Sabha Karnataka atangin thantlin le ani ti chuan union budget hi soitong khan voi kwa aram pharna ani nu ro pui tak chu ani shimshima me chian ni chunga India Defense Ministry chang thei hi anla tamlo view winner oma chun de po ani nge ome chu tengte ni wang chuanin nu ro pui tak hi chu ani ve shimshima ni kami nang ma secretary ni na big department of expenditure hoi ka inso don ta le saski te po nang ma ni hoi ni in kan sha saski hi Mizoram ma choni nang po ni lo sha thau ka ringa political level a po debate in nial na hi tam em ani chula ya jan han zo che kan du chu saski chung cha nga hian hei Mizoram chon tu na hianin ma so na tho na capital expenditure lambi kan soi pi chon saski hi kan in nga na lian tak hi ani to maya ti top mai la I tu na po soi hi tam em kan familiar to em ani saski ming soi ringot phei hi chon state dang te hianin engtiang taking saski hi hetia ang tho hian an ron buai pui nan ron ngai ven ve MT te tin kan project proposal kan siam bang kong shim hi enge state dang te nen I khai khin le I lo thlir pon nang man Mizoram bi hi I mu dan ti te ta chon ma son kan ngai na lai ni aisha achan ma in kan interviewer hi te hi zorin hi trong kam afia fel fai khop maya zo na zo hi thiam thin lu tuka abula thut ve a zo nei chan hi acha kom thin le mai di kan not zap lok teng saski hi state dang point an hangtrangkaya chuan an ngai poi mo boka achan chu saski hi a structure hi unique ve deuh hiania achan chu scheme tam taka chuan in central atrangin tho tur enge ni a scheme enge ni a component enge ni ti vel hetia type dewa lo zia sa instruction omsa hi ni trina saskia chuan in kan approach hi straight kuta khanin authority kan ti don em ni choice tam taka kan da ta chuan a procedure po hi hei ri tak hun lut tur ni loin rang dewa tho chwa thei turang khanin design ani wang hianin state danga po state lian po khoya po an hmangtang kaya chuan an ngai poimo boka chuan chu misaski ronin tran na chan pakhatani chuan capital investment kan ti don emni capex te pokan te sap trong chuan infrastructure ngai poimo na ron piang chua kania ram khoya po India chunga po chuan sabrama te po development ron theina tura poimo pakhathi creation of infrastructure thwa road highway te ponia railway te ponia chuan tuna chuan khopo chuan metro te ponia chuan power supply te ponia water supply te dita infrastructure poimo na shiata wanga ronin siam chua kania he scheme hi kumina phei chuanin khamingai poimo na kha central point aneng lowa 2 lakh crore rupees ania kan budget kan da hima tam takani to chuan
apart pui bera kan nei chu an tai the ni ta I state zong ta na khamiyar ma kha soitu ni la chuan in 70,000 crore rupees khanita alian berania antai ta ni boka chuwang chuan state level a anron ena state ta na a priority project priority intervention andu na free hand pek na khanita chu lian berania chuan apoimo dang pakhat chu reforms linked incentive kan tia tekhin nan power sector emo mining sector emo ani lo le financial management sarkar poisa chin feldan vel le dang khatia nga reforms linked incentive po kha I a component lian kan da boka chuan Mizoram po hi a detailin I ka track kherlo na in kumtin hianin tamtok tak khami an tight plus reforms linked incentive la khom khanin andong thina an man na po hi ahunang zelin an ron hang thin in ka sia thilom mani ani le hei tun naya helai ke mani soika ang kan local politics a po soi lo do me chu tun sang ni somni paruk somni pasari tanga kan don tur khor za ti kha ani ta hei tun nai lo ka hianin kan then state de kan clear I mani lo ka po khanin arunachal chief minister pema khandu in social media account khumi central ministry alom thu soina te po kan lo mu ni hemi saskia an sum don chungsang vela te po a in thlau em abi ken mi kan notice state nen po in te khin taila vaibel se sang chuang don lai ke nin khor za khak chau kha kan dong don ti khani ta he kha ingi achan ni theyang ti lai kha zo chian kha chak om ka ti ngan chot thiam em tunai ron soya kha khami saskia part san omjinga khanin part number 10 ania chuwang chuanin part kuadang om ti po kha alang hala chuan khami part 10 a khan soi dikam Mizoram tan allocate kha rupees 100 crore ania chuan hill state dang thren khatin tunai soyang khanin Arunachal tele dang khan andong tamzo ka khami inan lo na chan ber chu hei hi tun 16 finance commission period up anni 16 finance commission recommendation dungzuya share of taxes andon tura khami basis a central sarkar in andon sem khanin Mizoram juwan nei thlak takin share of central taxes a khanin 15 finance commission a in a le tam takin hemi 16 finance commission period a hianin kan dong dona chuwang chuanin khami formula heti an ron calculate an ron analyze an ron englo khanin tuna isoyang Mizoram tana khami part 10 part pakhata allocation chalo ni ta chumi ka soi nena ka soi tel du chu hei hi performance based po ni chuang lowa chuan formula based purely on formula basis aron chua kania chuan a part 9 adang omjong khami an performance atang khanin Mizoram po chuan state dang po an don tur tam tak a umbokani ti pokhan tar langange katilai khanin aron soifi taviawa engeniang Mizoram ina central sarkar chi lu chang changa kan don tur development of central taxes and duties atanga kan don tur kha Mizoram khan kan dong nem dona vaibel se sangret zaruk le paret le ti chung ha kan don dona wangin khateng ang dong ve tam lo te kha saski khanin engeniang an lung nur na tur lung oil na tur te meng mo khatiang an ron vui the tur central sarkar anon vui the na tur kha tilai kha ron simram tilai ron soifia kha chiang ta via in ren oma ni zorin ni soyang de pen te soyang de pen kan lo politicize thina in be nan te kan omang thina chu tilai chuanin ni athat na te chu na te po chu om tho me te ma ro chu ani na tak puro ba do moi te phe ka chuanin central zukala alap tan te le an mu tlem chan eng mo kha juhai chu kha an han duwa han som kha ni a zpm thalai le MNF thalai te kha tilai kha ron soifia chavia wa devolution of central taxes and duties kan lodon nem dona wang khan saski paten biga khan vaibel cheza kha Mizoram sarkar ina don tur khani a saski simsimaron soifia na khanin infrastructure din na turata na
มันตรงไข่เทอันนี้เจตคารอนโซยซาสกี้กันติโฟฮีมิงฮีซาสกี้เห็นกันลำอมเจียชวน special อลัมปุมาชวนที่จกเตียงอลัมปุมาชวน special assistant to state for capital investment ที่นี่อมเจียชวนซุ่มเล่ไปอารอนโซยเฟตาปูวุมลุนมังวอลนัมขานินอารอนโซยเฟียนะขจวนินซุ่มเล่ไปอารังเทงเบรกันดูจานโถชัวเทนตัวตันมันตรงไก่ดันตัวที่คารอนโซยจุดไลจูกันมันเทียมขบวยหมอกบเมียอินฟราสตรักเจอร์ดินนันเตปอมันเทียที่จวนเซสสรการินะไฟแนนซ์ซุ่มเล่ไปฮาร์สันนัยมหันซิมเริ่มง่ายไล่ตันปอมันเทียตัวนี้จุงจังขามีจุงจังเตปอค่ะอารอนโซยก็เตไลขบวยหมอมันตรงไก่เทียมขบวยหมอเล่ตุนนายเฮียนินกันเสียงSkywalk te ropeway chungchanga te ACB in anti corruption bureau in tu chua tharte ron nei ron chin fel chho tur te poni to chu tilai chu angai nom don hetiang hian kan boi ta sa he kan boina hi boina in local to sela tuna kan saski mang hian in ke chu ka ngai poi mo chu ropeway te ai ma chu in cable car implement lo ta sela mi pui ngene tourist a hib don backup ke mani Mizoram aizol chunga Mizoram mi te pona aizol chunga transportation tan po kan man trong khai lu tuk tur hi ani dona wang tilai kha apoi mo sia kan tlajep lok ni ta sela thange Part 10B khachu 16 Finance Commission na consum don tur punga wangkhang khata tanga chu thanin kan claim ta big ti na ni mo ni 16 Finance Commission hi sailu tela Finance Commission shimshibi hey 16 Finance Commission hianin tuna hianin post devolution deficit grant kan ti hi aron ti top ta ni keini yang state tho chhuan nei lo tam pesa apoi mo sia consum man tur in dei lo na phusuk na tur kha ani ta ami puino puin kan sha thiam thei da na chon chu aron ti top ta he hi keini yang state tan chon a ui omani commission danga te hemi post devolution deficit grant ron omti le dan kong te hi omangem nge atop len to mai turangin nangma lo thlir danin finance commission tin hi independent nang deonia wangin 17 finance commission emo 18 da te engian ron tiang ti kha asoi pokan soi theilonga chuan tuna 16 finance commission in engemani recommendation an pe ka wangin ain anglo an hua ho in an pe theilong ti pom chuang lowa an ni an khami every finance commission hi independent ang anita chuan areng in hemi revenue deficit grant hi pi soibel taila 15 finance commission a chuan in an lo recommend na chuan state po khan an donga khami kum nga chunga khanin about 1.4 lakh crore rupees khania ma se khami 1.4 lakh crore rupees kha 15 finance commission po khan an lo calculation a khanin revenue he aming tlona chon post devolution revenue deficit grant anita ti chu heta tax well don tura ho share don hu inkim don huwa deficit an la ne awanga pek khanita chuwang chuanin 15 finance commission po khan a total chuanin 1.4 lakh crore ni ma sela tapering khanin an siama chan chu an calculation a khanin state point an revenue te a shan thana ron lu tanga chuwang chuan 15 finance commission a fifth year a final year a khachuanin state zong in hemi rdg an don kha rupees 13,000 crore lekalo ni to ani chuwang chuan soidan pakhat dangin soila chuanin 6th year te lom ni ta sela chuan khami graph khachu a zero don to deu shim ani tapering ani awang khanin chuwang chuan hemi 16 finance commission in an ron ti hi rdg om to lo ti a soi mai chuanin a sadena ang 15 po khanin tapering an lo ti to wang khanin an calculation na khanin anyam tak khani to shim ani to shim zero khan hai to deu shim ani chuan ale lama chuanin hemi 16 finance commission hianin khami share of taxes a khanin 41% state in an changang ti kha an chun jom ta central pay chuanin 41% state akal kha chuanin state in ati ve tur hey national defense te chuan external lamthil te le state in anti lo central federal government mo phurna ni boxi khatiang ang howa khanin sen sawat apung tial tiala chuwang chuan 41% hi sang kan tirang reng viawa ma se finance commission 16 finance commission in an ron calculate well nuwa khanin 41% bok an recommend a chuan central point cabinet point
accept ta chuwang chuan ni danga 32% lo ni thri na kha I tuna chuan 41% ka kan chum zom ta zela chuwang chuan state point an don tur atama ni china ka soyang khan Mizoram point 15 ai chuan tam tak tun 16 finance commission chung hian I don tur amani ti kha chuan I 16 finance commission hian local bodies urban local bodies le rural local bodies hi angai poimo ma allocation po 15 finance commissioner 4 lakh crore rupees ang vel omakha recommend akha tun hemi 16 finance commission period ta chuan 7.5 lakh crore ang vel kha anon recommend ta ni chung chu I center tan pek bel tur ang responsibility ani maya ase chu po chu cabinet in union cabinet in apom to a chuwang chuan tuna chuanin immediate state zongjong Mizoram telin I ti thwai tura chu khami rural local bodies te chuan urban local bodies urban kan ti chuan heng municipal council te nita chuan rural kan ti chuan rural area ho khanita I andon tura kha tam takaron ni to wangin an institutional setup te chuan elected body anom tur hi compulsory condition in a thina tun trum po ani le a chuwang chan chung te po chu low in ready thuaya fund release aron hunaron thlen huna low ready tur low eligible tur khanin heta state level tele district level tele involve stakeholder zong akha in prepare na poimo tak pakhataron namdon ani khan zobelna alu ma khanin post devolution revenue deficit hi sangni somni le pali sangni somni panga ZPM na budget pharma sakbera khanin vaibel se sang khat le sumsari le pakua kha kan ladong thakop mayama ro chu budget avoid ni pharna sangni somni panga somni paruka khan vaibel se zanga somre le paruka atlatani chu azad vedeu tho khanin aron tlatha top ta ti chuan tun budget thar sangni somni pasari kan phara phei chuanin post devolution revenue deficit grant hi aom to lo top ta a khata aom lo kan ti ruala han ngai to chuan thildanga devolution of central taxes and duties a hianin sangni somni pali somni panga hianin vaibel se sang ruk som kole pariat kan mu lai in post devolution revenue deficit a khan vaibel se sang kha som sari pakwa kan mu a ti chuan sangni somni le panga somni paruka hian post devolution revenue deficit grant na hian vaibel se zanga somre le parukan mu a khata trong khan devolution of taxes central taxes and duties a hianin vaibel se sang khat za som pahni sang sari za som pahni he kan muam zia chuanin post devolution revenue deficit atlem rual khanin atlem azuiral ma atang to khanin devolution of taxes and duties a hian central taxes and duties a hianin kansum le pai mu hi chu aron pung vele chhozel ta a ti chuan devolution of central taxes and duties a sangni somni pali somni panga vaibel che zaruk vaibel se sang ruk som ko pariat le noi som ko le pathum kan mu a sangni somni panga somni paruka chuan devolution of central taxes and duties in vaibel se sang sari za som le pahni na kan mu a vaibel se sang khachung khanin aloron pung le thota ti chuan sangni somni pro somni pasertun budget kalme ka phechuanin devolution of central taxes and duties central sarkar changa chia tlingkhom changa state sarkar na kan lo don tur Mizoram sarkar na kan lo don tur hi vaibel se sang red zaruk le pariat le 0.08 kharon ni dor thova post devolution revenue deficit grant hi omtolo ma sela heta sangni somni le pali somni panga somni paruka te kha post devolution revenue deficit kan don lai ai khanin devolution of central taxes and duties sa hian kansum le pai mu hi ala tamjok tho ni ti kha aron lang thoi ti lai hi chu engeniang kan vain nga na solo thena turthil ta potam tak chom ve thawang khamin iro khanin centrally sponsor skip scheme kan ti te le externally aided project kan ti angchi ate po khanin kansum le pai mu hi chu sangni somni pali somni panga te somni panga somni paruk le somni paruk somni pasare hianin aron kai chhozel ve thoni ti te po kha shetai le tilai kharem chang ema kanan tlasip ni ta sina change sawrkar po alo in kaure nga ngai te na ne ta asan chu soita in local body grants kan ti te AMC ang te phei chu heta kan property tax le khatiak engkim khathil in bin ngai tam tak oma khan se sawrkar pon mo phurna tam tak khalai khan anei don te nan ta chu an share rule tak te po ni nge tiro
ta khanin kalola soi mai chu kan tlajeb le lokang ULB te le RLB yang urban local body fund kan tiang chi te rural local body fund kan tiang chi IMC te le VC te na an don thei tu rahi tun ma ai khan ron tam le don ti kha aron chiang bokta a post devolution revenue deficit grant kan ti asum le pai kan don to lo awang te po ani chho thowanga ULB le RLB te kha IMC te LMC kan ti te le VC sang changin an sum le pai central changa funding aron mu ve tu rahi aron pung le don thung ti lai te po kha aron soi kha han soi lang le tai la a thome cho nên hey nang mani khata po khan zobel du chu kan ne recommendation chung changa te point enge state sarkar ta na thane bi ngai puina le an sha tura han du de ubi ki ne yam kan kalsan ma in zo tu tam tak ongkara Finance Commission chung chang mo Finance Commission chung chang a chuanin I tunap kan soi tak ma khan local bodies grant chung chang a chuanin I eligibility condition kha Finance Commission in unprescribed ania wang khanin central government point an thak thilonga chuan state point relax deal point a om chuang don lo chuwang chuan chung chu lo fulfill thwai kha ani beranga amina chuanin elected body om hian ngai poimo ma dikpo dikang reng viawa elected body om lo chuan local body khani tak lo chuwang chuan chung te chu lo ti fel thwai chuan accounts te le audit te khatiang ang te kha lo ti fel thwai chu niang berana chuan pakhathan zo le chekan du chu he in department project pakhat kalpui hemi sarkar payment process thar chung chang hi atoi jong hi soi mai te la SNS par shi tun ha ya po kan session chunga te le kan state shoi tu lu kan chief minister te pon hemi noi han saski te po andong ti te po kha so ya hei tun ha hian amai ro chu hemi SNS par chung chang ha hian hemi noi if miss kaltlang vek pon kan state sarkar na thoklo te po kalpui lo ni to a so la ya chon amai ro chu hei bo thren kha chom buai thak ti min omani hemi hi chu hei payment fill thei lo ti chung chang te so lai tak chu hemi SNS par bi khi enge ni ti po kha han soi fia vek chu huna omangem ka shelawa truly ti chin ni me ta se chu central hian in hemi SNS purchase system hi man chun zom zel tum na hi omem ti lai hi kan zot lok te SNS purse chu chun zom mina omanga chuan hei hi I central atranga state alo thleng tur poisa fund I ron transfer na mechanism chungchang ania ni danga chuanin a process hi seang ringa achan chu central ministry hian lekha in sanction order ten ron ti chuaka chuan chu midung zui chuan RBI akala RBI atangin he ta state government state treasury akhana luta chuan state treasury atang khanin scheme amhan tura thlen na tur kha chuan finance state finance department khanin sanction order te release order te ti khanin an pe chuaka chuan chung an ti nu po chuanin scheme bank account a lut le ta tian ai a chong atama chuwang chuan he ta a last beneficiary intended beneficiary mutur tak tur tranpui ngai a scheme dung zoya lo rel sa ho ne na thlen ma hian a process a tamlu tuka decision point a tamlu tuka chuwang chuan delay he lo om thina ani lo point vendor te po chuan contractor te pon ni thiang sarkar na lo thok khatiang ngam hutur ho kha a process ye thuilu to ka tu wang chuan hemi SNS par shiron in siam chua kania SNS par shi thil tharania khoilai mani chuanin claim har sa ti na te po manga ma se aron fel ti ala chuan a that na chu heta scheme engmania a beneficiary tur aron fela andon tur poisa po achian khanin chu heta ari implementing department atang khanin anron submita online khanin chuan state level state finance department te chuan cyber treasury khanan ron peluta chuan chuta tang chuan online hirin portal khanin central ministry aron lut chawa chuan RBI aluta chuan RBI tangin direct in state poisa tur kha state account chuan a state share po kha automatica in engtinge in pull together ta in lakhom ta ni danga chuan in state share hi state tam tak hian pek har sa ten ti ta state share pek lo wang in scheme implementation te hi
nu fual thina tuna chuan tikhan automatic in a ron kalta chuan almost instantaneous automatic khanin heta a beneficiary mutur ho direct benefit transfer po ni bok hala andong ta ni chuwang chuanin tun hemi initial stage a hen claim in har satna ma sela scheme poisa adong tura designate ho in rang takan don theina tura ne wang hianin central chuan kan ron chun zom zelanga chuan capacity building te potul chuan kan team mitian kan tir chua ka chuan kumina tun 25 26 financial year zo ta khanin progress pot thaviawa achan chu SNS purse through hianin 1.3 lakh crore ang vel central atangina ron release chu a previous financial year 24-25 na compare chuan almost 10 times anita chuwang chuan hemi SNS per system hi a second year lek ni ma sela a instabilize thaviawa next year hemi tun kan 26-27 a phei chuanin tunaya tamjok po kan ron ti thei to kan base ya chuan alom 2 point kan lom puina tur chan chu 1.3 lakh crore in release kan ti chuan intended beneficiary eng scheme polo ni ta sela ani lo le a vendor ani lo le contractor adong tur tua hena thleng to ti na ni danga chuanin heng bank a te bank branch a te bank account a khana tang ta ni lak kum tin hianin lak khat crore ang vel hi alo tang thina athararon kala alhui claim te release no ma se athararon lu ta tang le zel thina 1 lakh crore ang vel kum tina lo tang thina khatuna chuanin direct in amutur intended beneficiary in hena kana thleng to chu chu ni thatna be se so ka ta ko ha beng war thakin kari ti chona ni le saski bo ka khan kan le le zoya ga he saski hi helai kai mani stage chunga po kan soila sat em chu lei ba ti tam tu hi ani ve na chen hi a omta a thil tang kai le poi mo ta kan ni rolin tuna kan state chief minister pon soi chu saski ya kan lei ba hi chu state lei ba tel to do turin ngen to ti la ya kha kan soi sol pal the wangin ka tianga tumna kha chu omti sha ta state ministry chang pon chu enge thil chaber ni inisha mti la ya kha I kan zot le lok che ka lai ka thiam thei em saskia hi loan ania wang chuanin nia khalai khalei ba ati theya ma se pi 50 years interest free loan khanita mimal te point loan la turin ngai to tai la 50 years interest free loan khoi trangin mun kan dong thei turin ni kha chuanin almost granang khanita ni achan chu pi 50 years a kha chuanin interest free ni box si kha chu chuan granang deuh thoni ta ni chuwang chuan khamia kha chuanin state khoya po chu ti vakin har sat na ron thlengin ka ring lawa chuan chumia ye poi mo jok chu state zong hianin khoya po India kumtin open market borrowing kan ti hi omta chu central government share puile phalna le constitution ate po oma chumi through borrowing omania borrowing om don hianin tuna saski a loan anga kan lo pek to kha kan chair tel talawani chuwang chuanin saski a tam tak po state in dongma sela heta open market borrowing a RBI through a state in loan a lak thei tura borrowing a ti thei tura kha ai in dang chuang lawa chuwang chuanin soidan pakha chuan leibania ma se 50 year interest free loan kha chu leiba har salo takani chuwang chuanin state tan positive vakin boy pu ngai lo tiang deuh thoni ta kan tla chep lakong saski hi nia kan man dan dik lo wang te hi ani che kanga kan soidana ministry kalta hun laya tun sarkar ni chhota inan soidan tele anon sarkar ta kan soidan te handanglam thin lai te po hi then ka chuan in chikin ka ring chutiang te ni wang chuan ani dan taka hi kan ministry kalmek te po emo kan minister te pon aning chu kan threchian hi poimo khometuna finance ministry an secretary expenditure na asoidana tang he chuanin lungkham ngai lo loan ti tai la kan sei solo tur ngai la tun tanga kum som nga mo sang ni somni chho borvel somni pakhat borvel ron implement akhan ngai ta el hei kum nga borvel kal don kum som li le panga nu vela rul tura ngai ta ila chu tiang chu lo ni ta sela
กุมสมลีเลยปังตัวช่วงแค่นี้เดปอยมิชิงกุมเชียร์ช่วงนี้กันกุมตามวิวตัวโดนกุมสมสารสมเรียกันในโตไม่โดนชุดเตียงหัวหน้าช่วงรูลทรันตัวช่วงนี้โดนวางินตัวนั้นกันสมเลยไปมันนักตั้มตะกี้อมเจเนกันมันส่วนกันเลยบ้าอังกัลกันสมเลยไปหลบปุ๊กตัวจงที่อารุเล่เล่ตัวสมเลยไปกันเนี่ยมันอังตีฮีริงตาอีละ secretary เลียนไม่วินา finance secretary expenditure ไม่วินาส่วนลุงคำลุตุง่ายลุตุล้อนั่นนี่นั่นแหละฮีเชียดเทียมาปอยหมดเลยcapital investment นั่นนี่อ่ะ capital ละตานะมังจังไกตัวรินกันสเตทสรการเฮียนินมาลาตาเซละลูกปุ๊กจุรเซละติไลค่ะมาปนรอนสวยขโมยกรันนังกัลเพย์ชวนเองติงเนี่ยมาชวนนินรู้ง่ายเราเพียงแค่ชูอมคาริงเฮสัสกีโลนะฮีชุดติไลชูกันสรการกันสเตทสรการ ZPM สรการกันเนี่ยไม่เขียนเจเนยินมังเซละลูละจุรเซละติค่ะดูสักนะและดูทูตพวกกันหันสามเตลนิตาเซละชอมเออันนี้เลยสัสกีข้าจูอันนี้กันกัลสันตั้งไม่ประกาศเลยจะให้ติดข้อปากันนั่นมันกันนั่นสัสกีที่กันอินงานอันนี้ตากชวนินเองเตียงอินเงสเตตินมาโซนนั่นตักเนโทนอัตานเฮียนิน capital investment ตักกันสัสกีกันมันเทดันตูร์ก็งานเห็นนังมันทุรนด้วยเนี่ยวันชเอ็มข้าจู quality of project ขันนี่ต่อมาอย่างมั่วปี infrastructure project ที่พอเห็นอัตรังไกArgent big เดี๋ยวมังจังไกเบร์เราแต่ผมเถียงจุบังชวนข้าจุ state level ละauthority เขาอินันเองเราตัวเรียงชวนสัสกีอาเฮียน ongoing project แต่พอตบนั่นลำปังเองมันนี่ฟันอินได้เราน้อมชวนข้ามีฟันนั่นตัวแต่พอข้านำหันเถิดตาให้สรการโปรเจกต์หุ่นดังๆแต่พอตบนั่นเราเฮียนิน complete ต่อไม่ตัวให้ทราบตรง last mile ลันตินะ complete นี่เสร็จจังไกลุตุกตัวมาเส complete นะตัวเล่มาปอยซาอินได้เราเตียงแต่ขัดยังแต่พอขนำหันเถิดตาจูบังชวนให้มี priority list เสียมนั่นแหละเองจังไกเบรังติขัดจู local requirement เอ็นนะ state government และ state authority อินนั้นโดนเอ็นเฟล่าชวนคุณ timely เดี๋ยวเรา implement เราหันจู่ๆนี่เป็นรังเซสกีจังไกที่น่าตัวจู่อันนี้เลยอินเดียนอีโคโนมีหันเคลียร์ใจแล้วให้ตุนไล่หันกันแต่เจ้าลงจอรินิรอนลูมาคานินอารอนสวยดานะจังขจรซาสกีกันมันน่าตัวระฮีเองเนี่ยวัดที่บิ๊กพี่โหลดเดี๋ยววางอารอนสวยนะเขาตาตัวนั้นแต่พอขันอารอนสวยโปรเจกต์โหลดที่โตโหลกัลปุยเมกโตฟันดิ้งจู่เองซอร์สพอโหลนี่เสละจุดที่จังโจไม่เทตัวละหลังโตมาเราจะโจเทตัสีเราสมัยไปเคลมาโจไงเบล่าหันมันไม่เทตัวแต่พอขันนี่ตัวแต่ขันอารอนสวยซาสกีฮิจูมิคาเมจนมันตัวนั้นจุดเองก็เองชวนนินมันไงตัวที่ข้าสวยเซ็นทรัลจังเองเนี่ยรอนรีควอร์เล่มเราขจรติงเงี้ยนะตัวไล่เขาเล่มเราขจรก็ติไล่ค่ะเสสรการเรียนนี่นะมันเทียมเลยเทียมเราไล่ก็ไปหมดโดนนะแต่ชวนกันสวยฟูทิน capital investment นี่นั่นไล่ให้กันแล้วมันฟูเราเดี๋ยวโอ้ก็ที่เช่นชวนินเงี้ยเนี่ยเฮ้แต่เซลเซียมชัดนั้นหันเตียงจีเตเล่Sikul repairing at that till sang hian am pot ve boka khang a capital investment hi atling no do nge mai nge mo ti ngai dan te kalo nei ve ke ma tok te in chutiang te chu ni chutiang ni lo tle ma infrastructure alian tham sum le pai thok chok le rang tur thei tur lai kha chutela chu ni capital investment ani na lai ta ka chu khatilai zong khan herram thiam ta ila available chetel hianin nge kan dong thin sia chutelai chu om le ai dom le ni ti te pokhaหันสวยทาร์เลตายละเงี้ยเนี่ยบ่อยปุยตูเบอร์ department secretary ไม่เว้นนักเตงสวยนี่ก็ชวนินกันเสียสรการเฮียนินทุนไหนนะตั้มแต่กินเนี่ยจุยทุนไหนนะชวนินซุ่มเล่ไปสัสกิจังกันหมดตัวกันมันตัวระเฮียนเจเนียเงี้ยเนี่ย ministry กัลเมกตันโปอินทันเลตลินเงี้ยที่นั่นตุดขบตานะเจเนียเฮียนทิลมันสวดให้ตัวที่อันนี้โดนตีขันหลังเร่งไม่จุดที่ไรจูมังจังไกเล่แต่อันนี้เลยอินเดียนอีโคโนมีหันเคลียร์ใจแล้วให้ตุนไล่อีจวนนิน geopolitics ปอเคลียร์ใจแล้ว US อิหร่านอินโดจงจ้างเห็นให้อี oil shock เตปอรุณอมตาให้แค่นินอินเดียรัมอีโคโนมีเตปอรุณงงที่ละกันสวยสวยลิงกระเริงแล้วว่า growth เตปฮีอรุณอีหลังยามเดานี่อินเดียตาจู่ๆเองที่ยังอินเดียนอีโคโนมีอ่ะงงดานี่เราเคลียร์ดานินตินจุดตัดจวนนินนี่ที่นักการสวยตา assistant finance commissioner จังกันซุ่มดนตูร์ปุ่งค่ะ 0.564 รอนปุ่งตาค่ะ GSDP เบสชันเซลดงตูร์กันนี่นะการข้างเตปโค่ะอีงงอรอนในไทยมายังเงี้ยเปอร์เซ็นต์เซละกันโดนตัวคัดสุดตัดดีตัวฟังกันติดยังกันไงตัวในองค์ตั้งเบสเราจะเองเราเทียดัน
hama sa chuan I hei kan geopolitics situation hi aron volatile ta em ni tin deuh thaw hianin a in hera chuwang chuan thil boi thlak takania ma se India sarkar chu tun ma kum somvel kal to tang khanin fiscal stability fiscal consolidation ngai poi mana lian tak ne na lo oma wang hianin tun financial year ningron zo 31st March 2026 te po kha tuna Middle East boy na kha 28 February ania ni ma sela 31st March thleng kha chu engma kat engmo ni khatiang ang tul mi alo khanin kan kal para ma sem habak a hian ngeron omang ti hi a shiat lowa kan expert tele kan economist ho hian film kur takin an ena oil shock iron soya oil price up and down jing khopa aron fel to don emo kan ti hian tuna tepo aboy le dona nga chumi boy chuan economy hi impact tam taka nei ta te khin nan hei kan man ni te na kan man petrol diesel tepo oil marketing companies in an le na cost le bazar kan shal na price a in mil lo kha chuan in under recovery ti chuan loss ani tamaya khami loss kha rei takaronom chuan a boy thlak don an ni dan po chuan an ni an ron loss kha chuan in sarkarin heta dividend kan don tur te kha ron hiam le ta chuan petrol diesel le petroleum products dang phanga industry dang tam tak lo om ho kha a cost aron sana wang point impact a oma chuan supply disruption oma wang te point aron om ta natural gas te po impact anita natural gas man na lian pakhat chu fertilizer urea siam na te nita tuna hianin ni danga an urea fertilizer factory an don level ni loin 70% vela atlan hiama a quantity kha khatia a raw material 70% an hiam kha chuan a product po kha 70% in a quantity an hiam don ti na nita domestic production an hiam chuan in urea kha import po kan import thina hundanga po kan import ama se imported urea hi to zo ka manatama chuwang chuan a imported aron tam don chuan in kan expenditure sang don ti na te oma heng zong le adang sector danga te po impact om theina tur athama ma se hete voile khataron impact tur poni lowa week by week month by month kan monitor meka industry ten ron hiama nichinai soi GST tele export lam te poron hiam chuanin achan chu local vel te poron boy kha chuanin duty shan aron lut tur chuan an thon chwa tur vel ngai to tur tam tak om din huna chuan kan oma ma se India sarkar tunari chuanin a geopolitics lampanga te po chuan hemi macroeconomic stability a po hianin aeng ki ma hianin stable takle teamwork hangin a situation omangang lo in prepare tur chuan kanomin ka sia tere khan zo na danga lu bele ma khana ngai nom hle maya kan ria nga Iran te hanin do Israel te nen ten do America te po enrol rubru pani kha khatila khan India hi kan tel ve silo wang tinge kan lo tor veri ngutang ti kha azo na om thei te po ani amai ro chu ania kha kan thawang Iran ina atui pui nei china local te po kha phalle phalo chang te po khoma tu nai phei chuanin news kalo chera chuan Iran khan India long te po kalo kap ti te kha ani India hi ram ro pui tak ram lien tak kan rol hen tuial thaya kanin to de lova chumini wang chuan Middle East tang hin kan cholut na sakhop maya chuanin har satna min thlen thei tur tam tak om don kan chok lu na konga boy miao chuan emo min supply tu ten min supply hlei theilo chuan min supply thei po ni sela aman te ro sana khatenga nei kha chuanin amvale na man kha asan chuan shal chon le na man kha sang do na khatiang ani zela wang han company na alo boy puina khanin India sarkara chiate aron chung vele zel khatianga khan
an leina to wan shal chuana a to le si kha chon chia pek te tur kha a thil har sa takha ani ve the na lai te om dona a ol samjong in simple zong sei chun chu teng te chuni ta chu aron soya lei tha yu re kan ti te po kha foreign mi te kan lo cholu reng te lo ni a khatieng din huna khanin miram indo kha kan lo tor theina tam tak kha om ve thoni ti te po kharon sei langa chu ti lai chuan mi puite Mizoram levelin soitaila dual theya te diesel te petrol te kan boilo pone me tun din hun amai ro chu mahuna shed lova geopolitics khovel ram boina kong sang hianin kan lo enroll ve mi lo chung hianin kan lo tur theini ti hria in kan tuial theite kan yang tok te ren chemna chang lo shetaila athavia win alang don chu chuanin nakin la zela harsana tak ron thlen huna po harsalu tuklova angin yang thani khat po omsela kan in siam rem theina turtan thil tang khai kha ani don ni ti kha lo soitaila ol samdewin ti khanin athen khatan chona fiome zona danga kan kai main khalai kha zo bele cha ka ni chu isoina ba ka kha din toite in Indian economy i thlir da din mun i modan hi ram dang economy lian le economy din mun tha kan ngai te ne na te khin pon Indian economy kan din mun i modan le kan Indian economy hi reform angai na lai deu ne nang man i thlir na lai hi sian pela cha om ka te zot chiam the Indian economy hi khovel alian ber te zinga atel to a GDP en chuan a growth rate te po hi a tha a major economy a chuan growth rate sang ber ani lo point sang ber te zinga mi hi ani chho tarenga ma se ami pui po kan tama population po kan tama wang hian per capita income te en chuan in growth hi yang hian om chho zel sela chak jok te point om sela ti hi sarkar priority ponia chumia chuan in tunlaya sarkari nangai poimo em chu heng regulatory reforms ania sarkar hian in environment te labor te welfare dang ngai poimo wang hian in property laws te le thil dang rule and regulation hi tam em a heng Mizoram po entrepreneur te le business tran du le business a englo hian in an shen karinga mundanga po regulatory framework hi review chatviaw ni lo chuan in alo tam ha khopa chuan khami clearance te approval te don na tur hian in hun te palo du rei thina chuwang chuan high level committee pi central a chuan in siama hemi non financial regulatory reforms zong ho hi endika ingtiang in nge streamline dor siam du emo factory siam du emoni startup tran du emoni le adang tianga ti du ho ta na all samjok tur rangzoka an business nge an startup an tran du ate ti theina tur khatiang tunlai chuan central sarkar chuan chu priority ani ngan try mo chuan in khalai ka chu du tok taila Ministry of Finance ilu ma kha Ministry of Civil Aviation Secretary poi lo ni to ne chena isoya ta khan zo du che kan nei choi tun la ya Mizoram ma kan boi pui pakha chu kan lengpui airport kan nei chun lengpui airport khuni ta he tuna hianin kan state ministry te punan soi chu AI nen indor na kalmek ani a hei amero chu kan CM tung ka ngai tang te po kan she chu AI hi an interest lo tuk lo nia soi te po a ta atin kan lo sha dat me in privatization lam te poi an kal pui na sa chhone na sha te AI hian chula ya tak chon kan airport din mun le engtiangi airport tha kai mani phak to ka athave thiang per kan nei na tu hian enge poi monga khalaya kha nang man ilo thir da la ya kha sha da chap omreu ka te ilo experience to tang in civil aviation lam ho tu ilo ni to na hama sa chuan Mizoram in hei hetia ma ni state government ownership airport pakhata lo nei hi thil ro pui takani ti te po he share non let la kanianga sarkar shan lo om chowin state lian lo nima sela airport poi moni ti shia tawanga initiative an lo la ka airport state government initiative an lo siam chuak hi thil ro pui takania state tam taka hian chutiang chu om lo a ma si airport run hi thil hau tak dewania abikin flight tam vak lo na chuanin chuwang chuan ni chenai ron soi AAI Airport Authority of India in an interest vak lo ei tia kha anni chuan expenditure and revenue khan enanga
airport te shim khoya po state danga po flight ta tamwak lo chuanin I profit making hian I lo thina chuwang chuan an ni chuan I company angania wang hianin public sarkar company I an interest lutuk kher lo anga ma se I national development perspective atang chuanin I state shana airport functioning apoi mo na te en chuan I tuna I soi dialogue kalme ka chuanin thil thatak pakhat choron chuakin karing kan chat pui ber tu ni te ni lo thirem ai ne na hlan ni hey a chana chanin Indian Air Force ne na hlan ti te po hi India na tam takania agency shan ne na in biak na khanin a detail pi avain ka shelo chu wang chuan khami Air Force inenge an terms and conditions inge an offer Airport Authority of India an offer ti tema chung chu pi stakeholders eta state government le central government ta I mun takin anenin karinga airport hi I business complicate deu ania I a factor shan tamlu tuka chuwang chuan hetia ke ni ti na in chan mai thei tur pon lowa ma sengun taka ngai to a I airport tunai po I thazok lianzok chuan flight te po tamzok om theina turte I an ron ngai to chaw nge ka ring ka be sei ta khan thil dang lu main tuna anna aron chel ma hianin an seng khan Secretary Ministry of Civil Aviation a hianin alo ni to chu August somthum pakhat atanga ni somthum pakhat sangni somni pathum atanga April sangni somni panga khani khatatang khana chuk chi kha Finance Ministry a khanin Secretary a khana lut pheile ngal kha ania khatilai kar borvela khanin anh borok te po kha kan share ni kumte lama po kha anh lengpui airport chang te po mo khating apo khanin ama hi zubia ena mo ama thu te pon thil tam tak chu Mizoram sarkar khan ti du se jon ti thian kong hi chu om don thowan thianan an ma ni pon chu teng khating jon no ter o suggestion te pono pe thei dona chan chu Airport Authority of India hen ngai poim odon an thu hi a chan chu ministry a secretary lai te ka chu mo chu teng chu ni tama ro chu ama na ron se na kia kha chuanin state sarkar ina lok pui lo de po ni ma sela state sarkar ina mani kut ko nge airport na hi aron ngai lo view maya aron ngai ngeni aron ngai sang te ron aron ngai pui mo view me chu tilai chu Mizoram sarkar tan hianin thil har sana tam tak om ve theini ama ro chu he kan airport ne hi zeneya international flight te po dong thei tura kan ngai to thiam hi apoi mo khomai tu nai chana phei chun kan thri a e Myanmar lama tangin kan mizo unaute heta tanga Myanmar kala chung le khatte han local lu tam tak hian oma PAP protected area permit chung chang te po kanon soi to kha khating te ni wang khan heting te po advantage chalak chuanin om zene ta kalpui thei tur te chu ani chhona lai te chu om thei donin lang a chu chumi arol chuanin kan airport setting stream shima hi a international law a standard ti aniam tuka kanan kan shenga thlona chok to chuanin kan luta a engkim ko niam vel ve ko tele de po ko siam thadan hi donin alang tur te po ngai ta ila om jene de ulakianin tiran te po om ta sela tun ai khuan mi pui te po hip ta sela changkang zok le flight tam zok dong thei tur te pon romana te po siam ta ila lukis policy ti thin ani atuna chen ekis policy ti te po anita a hetiang zong hi kan man tang kai thiam chuanin Mizoram hi lukis policy ekis policy hin ko choro pui takhi kan la nei theina tur lai oma hi kan lo engeng advantage kan lo man tang kai thiam kha thadon le ni ti te po kha kan thre tan apoim ovio tuna Mizoram ilo chuan chu chante hi inzo te rem atop lam nei chaw don ta ila rem lo chuang lo ve eng ti tur I thu sei te ka kan lo ngai thla eng program nge helai huna hianin aizo lai lo chuan chu chan ti ka kong in toi fel dawin min she the karon tel na program tak chom hing pot toy ang renga chiang ang reng pai te mi tani ve to pa chuan ei pai te hi eta Mizoram te po census tun ma dai lo om te po khanin I alo in jiak lut to a chuan tun ho te po thian kanoma chuan kan ron in tran na Manipur ani nine helai Mizo society ne hian kan history te po hi kan root che nang em a missionary te po an ron lu na le helama tanga
ronin tranin chuan keini ram te pon ron thlenga paite area te po khan ron thleng ta chuwang chuan kan common route sia tam ma chuwang chuan heta kan ho tu te thren khatin hetiang anga helai Mizoram te po kan nom ve hi I keini a paite speaking te po chuan adang te ne na hetia chuan a Mizo family zong nen te po in shiat po na thazok in shiat chan na thazok a om theinan program an lo siama chuan mi pui po karinai takin I an phura nianga tam takan ron tela I culture lampang te kan soi hoa chuan social aspect te kan soi hoa chuan economic development poimo lutuka ni na te po kan soi hoa chuan area hu fual deuh anom chuan in chung te po chueng tiang in nge I progress development progress thazok om theina tur eng structure te nge omang ti te po soi ho na I a oma chuan a eng po chu lo maba kan ngai to turom ma selap I tong lampanga chuanin kan soilan ke po ka lo soilan chu a common language a chuan he Mizo tong a oma chuan chu mineron tel te po karinai takin tam tak kha chu Mizo tong thiam em te pon lo ni to a chu mi chung chuan tam tak chuan pai te tong pon lam hanga chuan tong hi pan hi lek pon ni loin mi thiam mi ro pui chan chin te biography te kan chia chuan tong tam tak European language tam tak te thiam ti ten lo ni to thina chu wang chuan tong hi tam thiam hi thil tha ni thil ro pui lampang ania chu wang chuan one or the other ni jok loin a common language te omanga chuan adang te po omanga chuan ti khanin trang ho khanin I heta zo fa te ta na Mizo state kan lo ne hi I ti chak tial chuan atu te po I than chho na tur I ngai to ho tur ani tiang vel te ni kan lo soi ho ei nangma po hi Mizo tong lu sei tong kan ti mai hi ithiam em maya kan sha danin ipa po Indian Revenue Service IRS ania in chung kwa shim mi mun pakhata hianin rei tak tak om lovin om kwal chi hi in ni ve nge in kan ringa in ipa te na thona tangpon chu ta tak chuanin pai te tong ithiam nang mani nam tong ithiam em chu ta lu sei tong Mizo tong ithiam em boka tin in chung ko om ko dan tu ngai to in khatiang tong tam na huna ka chon in om don lo ti chiang mai se eng tiang nge tiang tak hian I thiam thei ingai poi bo ve em bo ka mi ti la hi zo cha in zo cha om riang mai ka ti chu ti mai ang ka ngai poi mo viaw ani Mizo tong ni inia I thu se ya po ka ni se ti ro Mizo tong thiam tu le poi mo ja ka ti chon ani le thil pakat a toblam nei na ne ra kan zo le du chu hei Mizo nam chi shang kan oma ku ki pai te a chi kan tam mai kan soi seng lawang hemi Mizo identity I mu dan le thlir dan la he chen khat chuanin kan in lung rual thei lo namin ang si ti soi te po mai kan in ko da tu nomenclature ringo ta pon kan in thu rual thei lo ani he mi chung cha te po India na china chulai chuanin enge nang ma hianin I inge zo na thak te kan kalzel dan tur Mizo fa nam shang kan kalzel dan turi I lo thlir dan le nang ma ngai dan lai hi sha ta chak om ka ti ye he mi nomenclature vel hetiang lampang he chu ke ka expert na vak pon ni lowa chuan heta Mizoram chuanin Mizo family Mizo hing khamia in pum khat na kha heta in tran lima tanga kan lo eng lo na khania wang khan kha khap apoi mo ma se chu mi ai ma chuanin ke chuan mi mal than chho na mi family than chho na chuan khua village nge than chho na state pum pu economic development lampang hi ngai poi moila atu te po inen in lak tu na kan soi ho kha a population a chuan kan tam vak lo veka chu wang chuanin kan economic development kan educational qualification te academic performance te ngai poi moila I heta India sarkar te le India state shan te thil khovel pumpuya te po kan thil du te le kan mamo te ron pian na tur taka hi chu ni zokin kam huwa chu wang chuan nomenclature te le culture te le kan in ko dan te le khang vel kha poi mo lutuk ni chungin ke chuan tun kan hun thane hi le khazir ho point thazo ka zir na academic performance improve na chuan business lampang te entrepreneurship te le economic development chuan women's welfare te mot children's welfare heng zong lampang hi ke chuan I ka ngai poi mo
tur ni kati hey common language mizo tong hi tuna a schedule tel theina turatan kan state assembly atepo official resolution hial pass ania enge he chung sang te engtang ta kapoi mon nge ni in ngei lo thira tin khulam ministry lam panga central ministry lam ho tuin lo ni na te impui thei dan te o ma ngem zot thiam thei le in pui thei nam chuanin ni kan lo tang lu tu ka nga ni chuan i ni china ka soyang bok khanin a state run progress sela khotin run progress sela mo family tin run progress sela chuta tang chuanin mi point center mi sarkar le million te po khanin min kan chan chin an ron sianga i kan request le kan demand te po kha ron piang chuak main karing ha chu chuni kan lom tak zeta atom nan I soidu inei le ngai poi moi du ngai poi mo soidu inei shim ka hun kan pele chenga tin kan state Mizoram clear pon enge sarkar lampanga governance ani mo the sang sanga kan economy lampanga ani mo financial management mo khatiang chuk chang zong zong ante po khan enge mason kan ngai na lai le min du pui na lai te po kha atop da soidu inei chang hun kan pele thiam thei mangai di soidu va kan ei to lo ma se hei pe Mizoram ma chon transparency hi akal thang rengin ka sia I chuan I development te po hei I visitor ang deu kania karon jina piang hianin progress om chho zel hemi tuna train connection ranom te po hi a train connection ronom lom thu chau ni lovin khoilai news a te ma khachonin sairang express ramdang train aya thiang limjok cleanliness lampanga I mi pui tran lak dana that dan te khan ron tar langa chuan kholai te po len hian a langa I akal tha chonin ka sia Mizoram chunjom zel on the positive side in encourage akal chho zel state ne hial hu ma straight thang chho mi pui ta na trangkai ni chho tial chumia in encourage chumia tran lak chu ka soi the niang kan lom tak zeta ka pu vaina hun thamin pe ya zo chak le zo du che hi kalanga amero chu hun rem chang tang kan nei le be sei tai la tero zo ne chuan ni kan le zel na tura du sang na kan la tak zet che ne kan lo me kalong ole khati chin kha kan khual du om ti teng zone tin an kom pu Vumlunmang Vualnam kom na chuloni ta vual zong hi ka ria vualnam hi ka lo re chi lova kan thin pa te vual zong an ni pai te nam thon ni nia ni chin khan anon soya mizo tong kha karin a hin athiam da ya ti te ang apa te IRS no ni phei chuanin mizo na thak an ma ni chungko angong wa hanin biak na turmuna omchang hatam do na chu ti chung chuanin khati khop khanin mizo tong thiam kha angai sanom leng ka ria le kha thiam an ni na alang chiang le IAS meu ani na kharon lang chiang le ni ti kha han soitai la ani in ti teang India ram sarkara finance ministry expenditure secretary ni theina Mizoram sarkar kal dana an langtlang sarkar langtlang ati chuan Mizoram state sarkar opposition party lamina sarkar langtlang lawan ti chu an soi fu lo do mo tingai dan ha kalo ne ya chu tilaya chuanin aron soi kharin tlak le achan chu finance sum le pai en kol thiam ni sum le pai lama mi thiam ni bcom accountancy ani chu pe lama chuanin master degree khanin public policy anei kha ani boka ani na sarkar hi an langtlang ani sarkari ma son ani ti chuanin mason na kha central tang pon lo mu chiang ti kha alanga chu ni chumi ni wang chuanin central project tang te po hi judilin juti thin po ni sela an lo engening recognition lo pe theitu tur mo lo tran puitu tur kan tirong eninga shet puitu tur tang khan lo tang tur thatak kan nei wang khanin project lien tham tam tak te poi kan na mu chozel tur te pongai ta ila sai ranga rel run lut te le mi avairam rel top thin tu kan traffic anga Mizoram rel run lut china chuan sarangin nom nok te po kha an han thuna an khai mi khating an lo mu te po khanin a inspired ani ati engting a chou phurani central lama central India lama kan sarkar roi tu te ka ting te ni wang khanin mizo te hi namnun zemoi takan ni thina hi
เช่นขตกันลันเทียร์เช่นขตกันลันเทียร์ไล่เทพอฮีอินเซียมเรื่องมันตานะชักคบมายา politics นี่ตากวางเองกิมเล่งตัวกันง่ายเช่นไล่เทพอค่ะอินเซียมเรื่องเทียมค่ะจูลเฮดอนนี่ที่เทพอค่ะหันสวยหลังตาอีละจุดที่ไรจุดที่ไปมอนี่ดอนpolitics อะไรอินเบชีนะกันอินเจิร์เถอะกันอินเอานมน่าลุยเชนะไม่รอดซู politics เตลมีเรารำเสียมชัดดูงอยนะกันตุนไล่ดินมุนโซรัมดินมุนอรุณสวยค่ะลุงอติโอยเล่นก็ช่วยลุงโอยทักเล่นก็ช่วยอติขานินอัตลังเดพันกมตาอิลละเองทิกเนี่ยมาชวนนี่อันนี้เตปอันละ retired โดนIASจังเตปอนมิโซรัมสรการเฮียนินspecial เด้อตะเคียนินminister of state ringin advisor to chief minister of finance department enkol turte po in som na hunte po hi alom turte po ngai tar diha kadel ro chuanin alo oma thil tangkai tak kenla tangkai pui turle kong dikzo ka min roi theitu turata na ami poi motakla ning tite po karil ro chuanin alo oma khang tekha kanan jep ni ta sela athange kan video te min lo clear sak china bain lom thu kan soya in ngai dan in clear dan le mu dan the comment a haron soi thin ula ngai nom thin a chumin ro ro chuan kan video te min lo share saka like le subscribe te kha min lo ti sak tur khan kan in som ni sela athange hun man nuam vek ule